Na ile dawa angepata ili mapua ifunguke. Tauni-ini ya Mukuyu Kaunti-ini ya Murang'a nikuo mambura maya matabaniirio itanya inene ari guthomithia muingi ugwati uria urehagwo ni ugucia wa thigara. All invited guests. Hindi ya mambura maya obithaa munene wa ugima wa mwiri thirikari-ini ya Murang'a ni acakaire kuongerereka kwa mirimu iria yumanaga na ugucia wa thigara guku akiruta mukana kuri andu aria marinyitagwo makiguciria thigara muingi-ini. Nitugeragia kwira andu aria manyuaga thigara, wenda kunyua thigara geria muno unyuire thigara haria hagiriire, tiga kunyuira thigara mbere ya andu wikagire andu aria angi mutino-ini aria matari na uhoro wa kunyua thigara. Ona endia a thigara matuka-ini aria makoretwo makiendia thigara muthogoto umwe handu ha kwendia iri mbagiti ni maruteirwo mukana hamwe na andu aria matumaga ciana nini nduka ikamagurire thigara. We mwendia wa nduka umenye kuma umuthi ivi Murang'a County twauga gutiri mundu wagirirwo ni kwendia gathigara kamwe. Gitongoria kia umuthi kiuma kuririkania muingi ati ugucia wa thigara na uhuthiri wa mbaki no urehe mirimo ya mahuri. Tobacco consumption or smoking does not only, I think this should be very clear, is not only associated with lung diseases. I'm sure today in Kenya we are grappling with cancers. We are grappling with kidney diseases, heart diseases. The major risk factor of this is tobacco, alcohol, lack of exercise and bad diet. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Baada ya kumaliza university nilitumwa